Bayangkan umur 15 tahun dah habis sebulan 1,000 lebih untuk barang K-pop. Kalau parents lah kan, kalau kita pun jadi parents pun ada anak ni membazir je kan. Tapi waktu tu saya macam cara kita nak tutup mulut lah, senang cakap kan, adalah make sure you earn the money, you own money, you buy with your own money. So jual barang K-pop memang lah merchandise, album. Waktu tu zaman BAP, EXO, dan kalau sebelum tu Super Junior. Dan waktu tu tak nak parents persoalkan I spend a lot of money on K-pop merchandise. So kat situ parents memang tak cakap apa, malah ayah memang sangat support. Dia yang ajar pergi pos laju lepas balik sekolah kan. Dia yang akan cari pipe PVC nak letakkan poster K-pop tu. Memang semua online, cari supplier China. Kalau macam merchandise yang murah-murah tu kan, ada cari China. And then ada yang deal dengan orang yang memang dapatkan K-pop album daripada Korea. Kalau yang you ingat you jual barang-barang K-pop merchandise tu, berapa you earn daripada situ? 2012 macam tu boleh lah 5-6 ribu dalam tangan sebulan. Dan bayangkan collection, kalau setiap kali kita order untuk customer, mesti akan ada satu album tu untuk Isha. Dia macam ala-ala, okay, siapa nak album EXO ni? Dekat situ je untuk version. Kalau EXO kan Cina dengan Korea punya version kan, so mesti dua-dua version tu kena ada. Mesti sendiri saja you beli untuk orang lain tapi dapat gaji. Yes. So itulah yang membuatkan daripada jual barang K-pop, itu yang terlibat jual skincare Korea pula waktu tu.